dozvolite, ja bih počela sa pitanjima, da iskoristimo što više vremena da našim gledalcima odgovorimo i pomognemo. Neka Bog blagoslovi ovo dobro delo. Prvo pitanje je zaista tragično i tužno. Šta raditi kada osjećaš da te ne voli bračni drug? Isto pitanje su postavili u svoje vreme Svetom Jovanu Zlatoustom. U pitanju je bio muškarac koji mu se obratio i rekao šta da radim, ne voli me moja žena. On je vrlo pragmatično odgovorio Sveti Jovan Zlatoust. Idi kući i voli svoju ženu. Drugim rečima, nije toliko važno, nije nevažno, ali nije toliko važno koliko nas drugi vole. Mnogo je važnije koliko mi volimo druge. Tu istu misao imamo i kod savremenog velikog duhovnika, svetog starca Porfirija Kapsokalivita, koji je to definisao kao jedan od osnovnih emotivnih problema čoveka današnjice. Ljudi su opuzeti, kaže on, brigom o tome koliko ljudi njih voli. A trebalo bi zapravo da su zabrinuti samo oko jednog, koliko oni vole drugog. Konkretno, osoba, pošto ne vidimo iz pitanja da li je reč o muškarcu ili ženi, ako osjeća da ga bračni drug ne voli, prvo treba sebi da definiše šta znači ljubav. Da li su možda ohladnele osjećanja, ali da li nailazi na razumevanje, na saosećanje, na opraštanje. To su osnovni elementi ljubavi. Ili neka jednostavno otvori himnu ljubavi Svetog apostola Pavle i neka ide po onoj listi, to su najbolje odlike ljubavi koje je ikada iko napisao. Da, tako da treba da se trudi. On sam treba da se trudi, ne treba da bude pasivan u očekivanju da dobije, nego treba mnogo više da daje. Ali mislim da je tu jako važan razgovor sa svojim bračnim drugom. Apsolutno, razgovor je osnova, to je kontakt. Da. Bez kontakta nema produbljivanja tog odnosa. Znači, oni moraju da su u nekoj vrsti odnosa, a odnos se ostvaruje kroz kontakt. Znači, to je nešto što se pretpostavlja. Da. Sljedeće pitanje je dosta složeno, isto se tiče braka. Tiče se nedoumice i problematike kroz koju prolazim sa svojim suprugom. Dakle, piše suprug. Naime, relativno smo skoro ušli u svetu tajnu braka, još uvijek se nismo ostvarili kao roditelji, a problemi koje imamo i koji opterećuju su jer ne znam kako da pomognem i dajem pravu podršku svojoj supruzi koja ima problematiku s anksioznošću, napadima panike, promjenama raspoloženja, manjkom samopouzdanja, volje i tako dalje. Supruga ima određenu terapiju u vidu lekova prepisanih od psihijatra, ide na psihoterapiju, nadam se da će stanje početi da se popravlja i normalizuje, mada to deluje polovično. Barem za sada. Što se tiče duhovnog života, ja gledam da postim sve postove, ispovedam se, pričešćujem, a da daleko od toga da smatram da sam dostojniji i ispravniji od svoje supruge, samo zato što ona još uvek nije na putu da dovede u red svoj duhovni život. Gledam da se molim Gospodu i Spasitelju za svoju suprugu da pominjem njeno ime za vreme proskomidije. Da li možete da mi date neke smjernice kako mogu konkretno da pomognem svojoj supruzi da lakše prolazi kroz teške periode koji su ponekad učestali na svakih par dana, a nekad na nekoliko nedelja, kaže Daniel. Ovo je primjer zaista ljubavi. Jeste. Primjer ljubavi, ali reći ću nešto što se vašem gledalcu možda neće u prvi mah dopasti. Sve ono što je on pomenuo, što on čini, to je za svaku pohvalu, to je dobro i to tako treba. Ali, on pre svega, u takvoj jednoj situaciji, takvoj bračnoj dinamici, on bi trebalo da mnogo više izgrađuje u sebi snagu trpljenja, da bi zadobio strpljenje. Jer pazite, sama činjenica da njegova supruga, kako on sam kaže, ide i kod psihijatra i kod psihoterapeuta, već ukazuje da nešto u toj bračnoj zajednici nije u redu. Ukoliko bi postojao jedan delotvorni dijalog, znači otvoreni razgovor između njega i njegove supruge, gde će i on i ona biti potpuno slobodni i otvoreni jedno drugome da kažu sve ono što se onoj drugoj osobi i neće možda svideti, pazite, tu uz sve uvažavanje profesionalne pomoći,
ali prvo treba mi da pogledamo da li možemo jedni drugima da pomognemo. On govori za sebe da on posti, da se on pričešćuje. Mi ništa ne znamo o tome da li se njegova supruga pričešćuje, da li ona posti. Mi samo znamo iz ovog pitanja da ona ima problem sa anksioznošću. Verovatno, ne mogu da tvrdim, ali verovatno, da određeni nerazrešeni problemi njihove bračne dinamike utiču i na pojavu anksioznosti. Jer anksioznost vrlo često može da bude definisana i jeste zapravo projava maloverja ili neverja. Ako je čovjek toliko zabrinut oko nečega nad čim suštinski nema apsolutno nikakvu kontrolu. Znači, on treba i dalje da se moli, i dalje da učestvuje u životu svetih tajni, ali pre svega on treba crkvu da donese u svoj dom, da svojim ponašanjem pokaže svojoj supruzi da on nju voli, da on nju shvata, da on želi njoj da pomogne. Ne da pokušava da bude neko ko je iznad nje i ko će sada tom svojom, da je nazovemo tako, zastavom vere da maše ispred nje. Vidiš, ja sam vernik i zato sam takav. Možda mu je Gospod upravo dao tu situaciju, dozvolio tu situaciju, da bi i on i ona uzrastali u zajedničkom razumevanju koga, po mom slobodnom mišljenju, ovde nema u onoj meri u kojoj bi trebalo da je prisutno.